Ngiyakhula kwesiko, ngiyakhula kwezizwe zonke. This is my second video ecishe ifane nale, but I decided to let me angenze ibe i-video emele because ikhuluma ngomdala. Ake kumele uphele ngikwenza la. Ngifonela abantwana badinwe bayafa, badinwe badlula mina banicabanga ukuthi ngiyadinwa nje mina. Bayafa ukuthi awusithintelele umntwana wakini. Usephindile umntwana Thulani. He called abantwana omntwana bakafihla inqindi izolo ebabizele eGarden Court Olundi kuzokhuluma indaba ukuthi uke wathi ingonyama kuzofanele ixolise ikhulume kabi noPremia. Hayi yebo. Kuyashisa. Ngishisiswa ile nkulumo. Abadini wabantwana bayaqhuma ukuthi la sizodlala umntwana Thulani. Wena uthe uzokwazi ukumanage umntwana Thulani. Umntwana Thulani uyaphuma esandleni. Uyaphuma umntwana Thulani esandleni. Kwenze njani babondaba? Ucele omntwana abafihla incindi okubafihla incindi ondlunkulu gwabini wabahlanganisa kabahlanganisayo. Uthi akuyiwe engonyameni kusasa namhlanje lesithathu. Ulesithathu namhlanje kusasa ngolesine akiwe ngonyameni fanele kukhandwe ikomiti elizokwazi ukubonisa ingonyama ukuthi kugejile lapha. Hayi umntwana Thulani usifaka phansi kwebhasi. Akabuyelanga ngani kwikomiti akalikhandile ngesikhathi kukhandwe iprogram i-Office of the Premier. Wayena umntwana Thulani adengekho kwiprogram yasesandlwana. Kwafanele abantwana belungise leyo program bamfaka ukulalela ngesiphathelo thina ukhawula iprogram yasendlunkulu. Ukhawula uzolandela emva kwafakwa yena umntwana Thulani. And umntwana Thulani every time yena bemfaka ngaphansi kwebhasi kaPremia ugijima ezendlunkulu afika akhumbula ukuthi umntwana aphakamisa indlunkulu ukuze abe akwazi ukumeja yena abe phezulu. Uma ngabe bemxaka endlunkulu agijime aye ku-government afika ayoxolisa ku-government. Uma bemxaka ofake ema-ofisini agijima ayovukuza abanye. Uma bemxaka abanye agijima aye kumntwana akaphinde angene afika asebenzisa wonke umuntu. Ikomiti ade lisebenza ngokamntwana akaphinde angene ngokuthi ingonyama izoshwama bengingasile sasikhona impela sikhona emashobeni kuprepayelwa khona ukuthi kuprepayelwa umphosi weshwama nakhona wayesefuna noma waye correct is correct uma seyilwa impi yakhe ngaleso sikhathi esebenzisa amandla ukuthi umntwana wasendlunkulu usuke right, but lokho ukusebenzisa its own advantage ukuze nalanga akwazi ukungena khona kukhumbule ukuthi umntwana lofanele angene kanjani. Aqedeka likho akusilokele lo committee. This time ufika ne committee abantwana bahlanganiswa ukuthi ake silungise leyo ukuthi uPremia ugcine encikiselela indlunkulu ngendlela ukuthi fanele kube uyena approve ibudget yamanye ama departments makufanele kwenzeke izinto zasendlunkulu. And umbuzo was, are you aware ukuthi mina nokuba ngiqashiwe nonke it doesn't matter ukuthi ubani in the province? Are you aware ukuthi it's because of ibudget ekhishwa ngayo lendlunkulu ngama subjects endlunkulu uhulumeni akanamuntu. Umuntu nje ozalwa uhulumeni akekho. Abantu abamakhosi, amakhosi ngabantu ekhulunywa ngabo. Uma ku-Stats SA u-IEC usuke uthatha u-register voter registration ikhandwa amakhanda abantu no-Stats SA uhlanganisa amakhanda abantu ukuze ukhiphe ibudget, which is the reason why kuthiwa it's very important ukuthi whether uyaye ukuvota noma uyukuvota but be on the ballot, on the registration into like ngikhohliwe. Now, if you are failing to understand ukuthi nokuba kuthiwa ukhona wena emsebenzini ukhona ngebudget laba bantu abakhande imali econtribute kuyona ku-GDP yomnotho we-country econtribute kuyona ku-SARS ngemsebenzi eyenziwa lama subjects ngama entity that are within the province of KwaZulu-Natal. Angifuna ukukhulumela amanye ama-province. Within the province of KwaZulu-Natal, within Ngcebo, within the minerals, within the agricultural sector, within every economical sphere of government wethu and our province. Iyona lezokuphilisa ezokholela wena. But wena uthi kubanikazi balelo tayitela. Ukhuluma ukuthanda wena njengodokotela kutshela ukuthi uphethwe yini ongeke uyiphikise ngoba uyena phela uphethe impilo yakho ngaleso sikhathi. So now ingonyama kuthiwa kuzofanele ixolise kuPremia. Remember ingonyama ayikhulumeli, remember ingonyama ine cabinet inendlunkulu yonke.
kule 12 yamakhosi enawo plus yona ingonyama plus indlunkulu the other houses angawuphethe umhlabathi okwenza ukuthi ingabe amakhanda ngaphezulu kwawo-12 but anayo inhlabathi yasemakubo nezindlu zasemakubo okwenza ukuthi indlunkulu ibe over 43 households, royal households. Wena uthi ingonyama beyi-advisile abakubo uthi ingonyama ibhedile. Kuyathuma umlomo ongathethi imanga because umndeni ne-royal family yonke isuke ingonyama isuke isithathisela khona. Uthi ingonyama eyoxolisa kubani kwi-subject yayo. Ake sithi ibibhedileke. Fanele kuphume ingonyama iyoxolisa kuPremier. Ufuna ukuthini umntwana Thulani kuthina? Nakho siyasala. Bathi umfonele Makeba before nje baze basuka bemoshe leyo mali leyo bebheke khona. Moreover kuthe kuphuma 18 million e-ofisini likaPremier selikhandiwe i-committee le-Royal Chancellor. Kwathiwa lelo committee eliphethwe umntwana kaPhindangene i-committee elifike selizothulwa kwingonyama ingakwazanga ukuthi ibe nabantu ekhombela bona. Kwathiwa uma ithi hayi laba bantu laba hayi bashintsheni uPremier uthi uma bakhipha phela kuzofanele kuyinkathake yona uma bakhipha kushuthi phela leyo mali izofanele ikhishwe isuke kanti indlunkulu iyalengiselwa yini kahle kwenzakalani ayina access kule mali they are not benefiting le mali ayenze kwamsebenzi yasendlunkulu kule mali of late to an extent yokuthi babhizi bona bayikhankasela ngazo lezi imali. Now uyafika kuthiwa ke ingonyama kuzofanele ixolise. Hayi mntwana mani ususifaka phansi kwebhasi. Ususifake kwanele. We are busy fixing umuntu azama ukufixa umuntu ozijijela phansi kwebhasi. Asihlanganyele nezitha ngoba kwenze njani. Zolo lokhu kade kukhulunywa khona ukuthi kuthiwa abantwana sebezodlula through uPA we-office lengonyama, private office lengonyama, lele linye hayi lele likafaka. Khona lapho sekufanele ke manje abantwana mangabe kufanele benze izinto ezithinta uhulumeni khona lapho ngonyama ke kwayona sekufanele iyoxolisa inyathelo uPremier ekhulumeni kwaye bekade ikhuluma la sukela khona ukuthi ingonyama ngeke iphakanyiswe uPremier because uPremier uyi-subject yokhosi. That's why neparlament livula ingonyama ababuza komacingwane ingonyama yabajikela phansi kwebhasi ababuza the previous premiers isile sikhothele. Because kuhambe kwafika ama-Premier amanye afuna challenge ukuthi who's bigger than the other one. Kanti nisuke nothula in cabinet ngoba fanele nazi ukuthi our government ushape yilo bukhosi. So if wena usufuna ukuthi ngoba usufikile kuleso space ungabe usacheck ukuthi kahle bekwenzakalani why they kept on going there. Kwenzakalani makwenze njani? Wena ufuna uqala the new office, there's a new sheriff in town, you want to operate your way. Hayizogeja bafowethu. Nizobabhitha nabanye bamaqembu sebefuna ukufaka ama-vote of no confidence thina esingakwazi singahlanganisela ukuthi ungathi ngoba ngihamba nabantu abafaka i-combat bese uthi ithina esifake i-vote of no confidence ngibona parliament noma engabe inkosi uChiliza kufoloswe ngayo ngoko-MK but it has got nothing to do with us. Excuse me there. So nje sisasekuleyo ndawo mhlawumbe ngisale sengidlula nje kuleli class ngamabomu ngoba hayi isikhathi sishayile esesibheke sisazoba na-voter registrations will be see abantu be-cross ama-floors abanye be-resign abanye baya-threatenish ngokubulawa kwenziwa namanye ama-political parties azofika and what not. Indlunkulu decided a long time ago. They decided they've done the groundwork. Kwasho ukuthi wafika u-MK yasenza into zayo ephambene nekhona. They decided on ukhosi bunamandla. They decided ukuthi amakhosi endaweni zawo. Inkosi izosho ukuthi iyafuna niqembu thizeni lizokhankasa. Remember ukwazi ukungena emhlabeni wenkosi uhambe uyokwenza door to door without uqala komkhulu. So iphathi manje before iyokhankasa wena uhlala la uvakashelwe i-executive yakho noma uvakashelwe i-PEC yakho noma uvakashelwe i-NEC yakho, it doesn't matter because siyasegqoka ikipha zepolitiki. Akuyi ngeposition ukuthi usuke lapha ungabuminister engabuyi yini kusuke ngasayi lapha suke sewubuyela nje uba indoda yesigodi mawufika ekhaya uqala phansi uhambe uyokhonza komkhulu ucele ufike futhi ufike uyothi inkosi ucele lokho ufuna ukucela khona bakunika imvume banelungelo futhi lokunqaba. So the collective one and the resolution eyathathwa ukuthi uma i-political organization ingezodlula komkhulu ithole authority banelungelo lokuyibopha futhi bayidingisa ukuthi ayikwazi ukuqhubeka ikhankase there.
Now uma kukhulunywa lolo daba, this time izinto ehlelekile kodwa hayi ama-elections at this time we are looking forward to one. Hayi ngizofikiseka ama-politicians hayi kancane. Ngiyahlebela nje-ke mina ngoba phela nesifuba sami sibuye siyishiselelwe eziningi nezinto ezixakile. Ngiyahlebela-ke mina. Now babhizi laba bantu abasagijimisana nama-candidates wabo abahlanganisa izinto abacala bazokhankasa ngazo, abanye bakhwabanisa imali bona lama departments, abanye benzani, abanye ama-programs bawenza wabo ukuze bahambe bayokhankasa ngawo. Iye-ke yangicasula nje makhuluma uMadlopha uMadlopha naye uzofakwa kulo premier, ufakwa ngoba bayithimba yankosi uHlabisa. Bangene nabo kabi ngopoto ngefastela bonke nomfundisi uZondi bengasiyi infection kaNtuli ngoba nawe nelist yakhe. uMadlopha uma ngimxoxela ukuthi there's a program eyahlela kukhona ingonyama ehamba kanje ifaka amasosha ifaka uDMV ifaka amakhosi nani. Athi uMadlopha siyamxoxela ukuthi sihambe kusiphi ama-stages sikhuluma nje ogandaganda bayolima khona bafike bathothi kuneyihlahlana kusashawa lezo yihlahla nani. Remember ama-districts anama-program wabo anama-schedule wawo ukusebenza khona. Ogandaganda were allocated there ukuthi benze umsebenzi wabo. Besides there kunogandaganda badonate ama-private investors abahlala kuma-departments as well. Ngiyamxoxela ukuthi-ke hayi awungibize u-HOD for sure uzoyazi le program, ambize u-HOD wakho uDlamini laphana ezazohlala. Agcine ukuthi hayi khona engayizwa inkosi uShinga kanjani. Athi uMadlopha anyukele ushukela nje umama. Athi umuthi kukhona ugandaganda fanele bolima uba no-approve lokho. Ake kumiwe nje kancane-ke ngingakakuzwa-ke lokho. Manje akusinto yokukhankasa le. Sikhuluma ngempilo zabantu, sikhuluma nge-mandate yaseNdlunkulu wena ekuthathe yakubeka la ukhona. Why? Ukuthi ngoba you are not part, because by indaba ama-allegations akhulunywa abantu ukuthi every program, every project ekhona, whether yembuzi, yenkomo, yokutshala, whatever agricultural project, she wants the state khona. Those are allegations unfounded, anginaso isiqiniseko up until ngibe ne-evidence, because ngathi abangilethele evidence abakaboni. But there are those allegations. But uma isezokwenza kimi ngiyakhumbula ukuthi phela kuke kwafika indaba ezithi hayi uMadlopha usenze kanje uthina kimi. So if these government people are failing to understand that you are deployees, if you are failing to understand igama elithi uyi-deployee, hayi uzoba nenkinga sihlobo, uhlele endaweni erong. Coming back to indaba yahulumeni basekhaya, up to the ward level, ward committees, uhlele ngaphansi kwenkosi ethile, khansela kuzosetshenzelwa around isigungu senkosi sala ekhona. We acknowledge ukuthi kunamakhosi abangabenza ubulungiswa endaweni zabo, which is expected ukuthi bona bakubike eNdlunkulu uma benenkinga yenkosi engenzi ngoba kufanelekile, because there are protocols afanele alandelekile. Remember, that's government. Ugovernment ufika amakhosi avele ayagovernisha endaweni ngaphansi kweNdlunkulu edeploy amakhosi ekubekwa amakhosi ukuthi agade lezo indawo zeNdlunkulu. So uhulumeni ke ngokwenza i-counter act kahulumeni ukuze lo uhulumeni ube yiwona ophethe amandla nge-service delivery ney'ngisi enkulu abayilethayo, development and what not, afika azocela indawo nje okubebhidliza indawo zabantu nje enkandla bahlulwe yini ukufuna omunye umuntu, bekufanele ungenani bakhande i-plan rezone the area, but not ukuthi abantu bakhile bese nizobhidliza indawo zabo ningakabili, ukuthi bekumhlaba wenkosi, umhlaba kamasipala, umhlaba wokuthenga obani makwenzakaleni. As government, we have a responsibility yokuthi make sure ukuthi abahlali ba-right. Uhulumeni wazoshintsha ngisho indaba umthetho othi umuntu uma esehlale kuleyo ndawo qinisekisa ukuthi i-Pi Act iyamprotecta. Nina-ke nibhidliza indawo zabantu, nithe labo bantu nizokhanda ama-street kids namhlanje niwuhulumeni. Hayi nenkinga kushuthi niyazi into enisebenzayo. So nami ngesikhathi nibhizi nathi sibhizi ni-right niloba ningenishe ebukhosini futhi anibuhlonipha nibazi futhi. Hayi zani nizokhankasa bangani, nizozwa ngathi niyasha, uyothi uqedile iqembu lakho lifolose ngawusho ngaze likufaka ubuso kwiballot, litshele i-ballot paper uyitshele ukuthi hayi uyovotela, hayi khohlwa nothi emhlabeni wamakhosi. Kungekudala nje khona bazonithulela khona amakhosi ngey'ndawo zabo. Bazonitshela bona ukuthi kuzokwenzakalani. Uma ungakayi ukoncetheza konkosi ngoba nithi kuyancethezwa konkosi.
uma ungakayi konqetheza yonkosi ngoba akusikho ukotha kini akusikho ukukhonza konkosi uma ungakayi konqetheza because you're not going to see lelo qembu ucabanga ukuthi uzoba umeya wakuleyo ndawo. Hey, forget uyabona right amakhosi anjengoma onkosi umuntu bathi uba already uthola ukuthi inkosi iyodwa kumasipala wayo inama ward maningi but isuke iyodwa inkosi khona already they know who's the principal in that area ayahlala they have a straight plan and the program yokuthi how are we planning to govern in our area because abantu they fail to understand ukuthi this voting thing is for governing. Now usuvotele but you are failing to govern. When uthola isitifiketi sokuqonya, uthola isitifiketi sokuzalisa, uthola isitifiketi sok-upgrade uhambe uyohlala kuma-suburbs, ushiye emakhaya ungazinakwazi, kube wena wedwa ufike nemoto enqovu, kube wena wedwa iy'kole zalapho, iy'ngane ziyareshwa ayiphasi, wena kodwa uthi uyikhansela. Amasonto lapho aney'nkinga, anabafundisi bemkhubagila imikhuba khona, wena uthi uyikhansela but you are not doing anything about it. Kanti what is your responsibility? Uma kufika development khona, construction esebenza khona, amaphothole khona, wena report lutho to wena unikazwe service delivery, wena kuphela uhambe ukhamisa kamasipala, udlishe ususuthi uphinde uhole ngaphezulu. Abantu bendawo bayateliza from time to time, akho gesi ofikayo, akho manzi afikayo, kwalamanzi ayekade khona usuyawadayisa wena, ususomashishini wedwa uhamba wedwa, amatekisi ayaxabana wodwa nabantu wena ogamanxe kakhulu, wena usubuya nentshontshola lapho negotiate ngempilo zabantu njengoba kade ngibona negotiate ikhansela la wa 26 ngempilo zabantu. Ungathi abantu okuyibona bakuvotela because when you're fighting against abantu abakuvotela, that council is failing to understand what is his responsibility, what ikhansela laseThekwini lasePhoyini. When uvotela laba bantu kodwa wena uphizulwela abantu abama-foreigners which has got nothing to do with when uhlula ukulalela ukuthi abantu bala uvela khona ba-10 banankinga and solve those matters, those issues. Hayi nenkinga bangani. But-ke bekungendaba yokuthi angidlulise lokhu nje ukuthi indlunkulu bithi hayi ake ngimcinga umntwana ngesikhathi ngimcinga-ke angimtholanga ngefonini but-ke I think the other one ungiblockile ngamtshela futhi ngathi ungiblockile waphinde wakunika enye inamba that one udecide ukuthi ilokhu yadrop ike yaringa yadrop yasend imessage ekhomba ukuthi will call me back. So-ke hayi abazame nje baye kuyona indlulamithi bafike basho lento abathi bazoyisho hayi but musani ukufaka abantwana ngaphansi kwebhasi, musani ukufaka abantwana ngaphansi kwebhasi badiniwe-ke by the way. Akufanele kuze kufike la indlulamithi ishuthwa izintatheli ithethisana noPrime imtshela ukuthi akahlale phansi. Indlulamithi sihleli phansi uPrime umile ezikuyi-bodyguard njengama-bodyguard engonyama. Akufanelanga kuze kufike la ingonyama imthethise bukhoma bayashutha kwayintatheli. Wahlulwa yini umntwana ukuthi bathathe uPrime wabo bamyise kwindlulamithi bayomkhulekela kwindlulamithi nakubantwana bafike bakhulumise lelo daba uma kufanele asho ukuthi ngilimalile ngonyama ngo1 no2 no3. Remember uyingane yengonyama la ekhaya, uyedwa ubaba in our province ingonyama akekho umuntu. Angikwazi-ke lokho abafuna ukwenza umntwana, asikwazi but-ke bazomfuna bamthole abakwazi ukumtshela ukuthi nakya ulindelwe kakhulu yena nje ukuthi sekufanele azophendula yena-ke manje, sekufanele azophendula ngoba kwakhona ukuthi kunezinto ingonyama ebeyicika ukuthi unakho ukusukuma ahamba ayokhuluma ingonyama into engakushongo okwe-opposite yakhona. Njengoba kwamina ngesikhathi kuthiwa ngi-appointwe zo-PR wangifuna wathi ingonyama ithi angikubone ufako ngenxa yokuthi ngimxoxela ukuthi hayi nomntwana uThulani besengifonele wathi Mageba uyaphosisa nengonyama manje ungayifonela ingonyama uyicheke noma ufike ngoba uyeza kusasa njengoba abamkhona sebelethe ama-court documents akhuluma ngokuthi kuyaboshwana nabakamncube uzolikhulumisa lolo daba uma ufika. Mntwana, what are you doing? Hayi angithobeke angikhuleke kwabe ngonyama ngoba nakho ngizonukela ushukela ngingenawo nina besile sinamandla nina bembobe emhlophe bayeke.